Mi idemo sada do Bolana Braču da nas čeka predsjednik sindikata Preporod, školskog sindikata Preporod, Željko Stipić. Dobar dan, dobrodošli u program N1. Dobar dan, hvala. Ja ne znam koliko ste čuli, vjerujem da ste vidjeli ranije izjavu ministra Piletića od jučer, ali danas je i premijer na sjednici vlade govoreći o zahtjevima sindikata za 12% povećanja plaće rekao nije realno, treba biti realan. Jeste li nerealni? Ma vidite, toliko se neistina čulo ovih dana, što od našeg resornog ministra, što od ministra rada, što od, evo sad i premijera, da je zapravo teško uopće sa svim tim neistinama se nositi. Naime, kad vi kažete neku neistinu, a oni ih ponavljaju svako malo, onda ste vi uvijek u nekom inferiornom položaju kad želite to demantirati, kad želite to opovrgnuti. Dakle, kad mi govorimo o rastu osnovice za ovu godinu, onda čujete od našeg ministra da je ona rasla, ne znam, skoro 7%. Iako je ona zapravo još uvijek rasla 3%, jer mi smo tek sad dobili, znači, sa plaćom za 9. mjesec onih 6 i nešto. I on to zna jako dobro, ali on isto tako zna da to građani ove zemlje većina njih ne zna. I on svjesno, dakle, laže, obmanjuje, mulja, petlja, da bi zapravo stvorio dojam da su zahtjevi sindikata nerealni. I mi cijelo vrijeme zapravo se nekako, mi moramo odgovarati na te njihove, na te njihove neistine i stvarno čovjek se osjeća jadno, pritom oni se stalno pozivaju na neke pregovore u dobroj vjeri, na nekakvo socijalno partnerstvo, a zapravo oni se nama rugaju. Jer kažete ovako, laže, mulja, petlja, obmanjuje. Što je onda istina? Koliko je rasla plaća u ovoj godini, koliko lani i možete li obrazložiti zahtjev za 12% još povećanje? Ma kako ne, evo, jedno, drugo i treće. Dakle, nije nikakav problem, Nataša. Dakle, vrlo jednostavno. Dakle, kad oni govore o porastu plaća od 30%, oni to zapravo govore, znači u godinu dana, onda oni zapravo govore o porastu sviju. Međutim, ovdje, dakle, kad ja govorim, dakle, ja govorim s pozicije obrazovanja. Dakle, plaće u obrazovanju, učiteljima i nastavnicima, temeljem te reforme plaća su rasle 15%. I to zna svaki učitelj i nastavnik u ovoj zemlji. Međutim, oni naravno, kad stave onoga kome je raslo 70% i nama kome je raslo 15%, oni kažu svima je raslo 30%. Nije svima raslo 30% i to je neistina. 12%, kako ste došli do tog postotka i što s obzirom na to da vlada nudi samo 1%, hoćete li ići na neku sredinu ili inzistirate na svom zahtjevu? Pa vidite ovako, kad vam netko prvo ponudi 0, a tako su nama ponudili, dakle, u srpnju mjesecu, i sad vam digne na 1, on je vama zapravo digao 100% svoju ponudu. Malo moram stvari karikaturalno predstaviti jer naprosto to, jer to možda će se lakše razumjeti. Kad mi sa 12 spustimo na 11, onda smo mi to spustili 8%. Sve je to zapravo neozbiljno. To je neozbiljno. Međutim, naš zahtjev za 12% povećanjem, on u sebi kumulira sve ovo, dakle, što se događalo lani, što se događalo, dakle, preklani, što se događalo, dakle, prijašnjih godina, i mi smatramo da prvo kad vlada govori o tome da će inflacija biti, ne znam, 2%, pa nitko u Europi uopće ne spominje tu mogućnost da će u Hrvatskoj biti inflacija 2%. Čak i naša Narodna banka, ona barata od neki 4,5%. Dakle, oni govore, dakle, to su njihovi podaci. Ministar financija također nedavno je rekao da očekuje veću inflaciju. Naravno, pa svi mi to znamo, ali očito naš premijer ne sluša, ne znam, Narodnu banku, oni naprosto su sebi negdje u svojim glavama projicirali inflaciju od 2,3% i onda iz te nekakve fiktivne inflacije oni izvlače zaključak da je nama dovoljno 20 eura toplog obroka i, dakle, tih nekakvih 20 eura, pa da i to kažem, dakle, učitelju ovih, dakle, 1% na koeficijent 2,01 zapravo znači opet 20 eura. I to od kada? Od 1. rujna iduće godine. A mi vidimo
dakle, kakav je rast cijena, osobito rast cijena hrane. Dakle, ljudi sve teže i teže zapravo spajaju kraj s krajem, a mi se uvjeravamo, dakle, temeljem nekih potpuno, dakle, nepostojećih podataka, da je zapravo to jedna korektna ponuda. To nije korektna ponuda, nijedan sindikat tu ponudu ne prihvaća i ja mislim da zapravo nije ključno sad pitanje hoće li se naša stajališta približiti. Mislim da je ključno pitanje nešto drugo. Što će sindikati javnih službi pokazati? Dakle, kako će oni odgovoriti, ali ne za pregovaračkim stolom, nego na nekim drugim mjestima na ovakvu ponižavajuću ponudu Vlade Republike Hrvatske. Na koji način po vama bi trebali odgovoriti? Da li vi to najavljujete neke nove štrajkove, blokade? Pa ja sam i jučer, dakle, na ovom sastanku nisam ništa govorio osim toga što sam rekao da ja ono što imam reći to nije predstavnicima Vlade, nego imam nešto za reći predstavnicima sindikata, ali to nije za dvoranu u kojoj je bio sastanak ovaj. Mi naprosto, ako ne odgovorimo adekvatno na ovu ponižavajuću ponudu Vlade Republike Hrvatske, koja se zapravo svodi na što? Da će se u idućoj godini, a onda ko zna u koliko godina, zapravo smanjivati cijena rada u javnim službama, onda smo mi zapravo nepotrebni. Mi zapravo ne značimo ništa i onda zapravo svaka vlada, danas ova, sutra neka druga, može zapravo raditi što hoće. Na sindikatima je javnih službi da tu jedinstveno, dakle, se tome usprotive. Ako se ne varam, vi ste na Bolu na Braču na jednom velikom savjetovanju sindikata i sindikalnih predstavnika, čak 400 povjerenika. Hoćete li njih odmah tu pitati što misle o ponudi Vlade? Pa znate što, ja sam gotovo siguran, evo još prvi autobus nije ni stigao, ali ja sam siguran, dakle, da povjerenici naših sindikata po ovom pitanju ne razlikuju se u mišljenju od mišljenja njihova predsjednika. Nama je ovaj skup jako važan iz više razloga. Mi zapravo njime pokrećemo jednu kampanju koja bi onda trebala rezultirati upravo tim nekim konkretnim akcijama o kojima ja ne bih danas s vama govorio, zato što mislim da je prvo korektno da se to iskomunicira s ova dva sindikata s kojima mi sad partnerski radimo. Inače, ovdje u Bolu na Braču će prvi puta zapravo zajednički za istim stolom pred 400 naših povjerenika govoriti, dakle, i Matija Kroflin iz Sindikata znanosti, iz Rinko Turalija, iz Srednjoškolskog sindikata i mislim, to je jedna velika, lijepa, važna priča koju ja nadam se da će prepoznati kolege iz drugih sindikata javnih službi i da ćemo zapravo zajednički pokazati ovoj Vladi i poslati joj poruku koju ona zaslužuje. Dakle, radnici u javnim službama, svi zajedno, dakle, bez obzira radili oni u zdravstvu, socijali, kulturi ili obrazovanju i znanosti, naprosto su radnici o kojima, dakle, ovise javni servisi, o kojima ovisi supstrat onoga što zapravo država treba pružiti svojim građanima. I mi kad branimo svoju poziciju, kad branimo svoje, ako baš hoćete, i plaće, kad branimo svoj materijalni položaj, mi zapravo onda branimo ono najvažnije u ovoj zemlji. To nije sebično, to je zapravo jako velikodušno i to zapravo obuhvaća toliko onih za koji možda to u ovom trenutku nisu u stanju prepoznati. I zato mi iz Bola ćemo poslati vrlo jasnu poruku, ali ta poruka ona će dospjeti, mi smo uvjereni, s jedne strane do predstavnika vlasti koji to moraju čuti, ali s druge strane i do naših kolega sindikalaca koji se još nekako drže pomalo suzdržano. Mi ćemo s Bola pozvati sve u zajedničku akciju, zapravo zajedničke akcije, jer prema našem sudu neće biti dovoljna jedna akcija i na neki način to će voditi prema konfrontaciji sindikata javnih službi i Vlade Andreja Plenkovića. Ali, Bože moj dragi, ako se to već mora dogoditi, onda je bolje da se to, kad se već nije prije dogodilo, neka se barem dogodi, dakle, evo, što je moguće prije. Mi evo danas, dok vi raspravljate sa svojim kolegama iz sindikata u Bolu na Braču, u Saboru imamo raspravu o rebalansu proračuna. Preko 800 milijuna eura su dugovi za zdravstvo. Ministar financija obrazlaže kako je milijarda više ove godine izdvojena nego u odnosu na početni plan u proračunu za plaće u javnoj i državnoj upravi i u javnim službama i za socijalne naknade i mirovine. Mislite li da šira javnost razumije
ono što govorite i da također smatra vaše zahtjeve realnima? Pa vlada sve radi kako bi na neki način nas udaljila što je prvo nas međusobno, a s druge pak strane nas sindikate upravo od tih građana. Oni su ti koji preko medija koje kontroliraju stalno zapravo nameću taj narativ o nekakvim enormnim plaćama u javnim službama, o potplaćenom realnom sektoru, a preplaćenom javnom sektoru. Naravno da su to izmišljotine. Međutim, kad vi neku izmišljotinu ponavljate toliko puta, ona se zalijepi. I zato mi na neki način ne možemo prihvatiti ono što stalno ističu iz vlade da oni s nama komuniciraju, da oni s nama pregovaraju u nekoj dobroj vjeri. Ja mislim zapravo da se toliko srozao taj neki odnos između, kako se to kaže, socijalnih partnera, da zapravo meni je teško zamisliti neku lošiju situaciju. I zato to je nama veliki problem. Jer kad mi moramo, dakle, u našim akcijama uvijek je pretpostavka njihova uspjeha da dobijemo podršku građana, a iz vlade sustavno rade da nas zapravo zavađaju, da nas zapravo konfrontiraju s tim istim građanima, a mi, još jednom ću ovdje ponoviti, boreći se za sebe, mi se zapravo borimo za pacijente, mi se borimo za učenike, mi se borimo za one koji zapravo su korisnici socijalne skrbi. Mi zapravo se borimo za ono što, još jednom ću ponoviti, je supstrat jedne ozbiljno uređene države. Gospodine Stipić, još samo za kraj citirat ću vam ministra Piletića koji kaže: raslo je 2024. pa i ove godine, nije realno dvoznamenkasti rast u idućoj godini. Je li zapravo i takav rast plaća i reforma koja se dogodila bila u predizborne svrhe i je li sad, poslužit ću se starom izrekom, prošla baba s kolačima? Upravo tako, da, to je bilo u predizborne svrhe, oni su to napravili vrhunski, oni su svoj cilj ostvarili, oni su dobili još 4 godine vlasti i zapravo oni se sada ponašaju upravo onako kako se to dalo i predvidjeti. Da, mi s ovim našim akcijama kasnimo, međutim, bojim se ako sad propustimo priliku da onda više, meni je teško uopće i zamisliti s kojom bismo mi to podrškom prvo svojih članova, a onda i građana mogli računati. Taj isti ministar koji kaže da dvoznamenkasti porast nije moguć, zapravo to govori nakon što je digao nekima i 70 i 80% plaće. A da ne govorimo koliko su sebi digli plaće ti isti ministri, ti isti državni tajnici koji sada suze krokodilske zapravo ovdje tu pokazuju, jer zamisli, dakle, ti učitelji, nastavnici, medicinske sestre, oni zamisli traže 12% povećanje. Znači sebi digneš 80, a sad se iščuđavaš na tih 12%. Ja mislim da je to pametnome, usput nepokvarenom, dosta. Gospodine Stipić, hvala vam puno na ovom razgovoru. Molim.